Ngiyabingelela nonke nibukela le video namhlanje. Ivideo yethu ikhuluma it's about vertical projectile motion. Lana bathi ama question la awu4. La ngibona yesibili lena, yesithathu, S4 ngizoyi-uploada after le video le. Ikhuluma ngo-sketcha i-graphs for emotion yalamabhola awu2. Njengoba ubona sino ball C and ball B. Bathi a small disc C is thrown vertically upward at a speed of 15 meters per second. Disc C bamphonsa bamthrowa phezulu ngale speed esingaka esuka ngazo from the edge of the rope esuka kuphi la ekupheleni kwalento le la phezulu. Kade la phezulu bamphonsa phezulu. Le building height lena ene building eyobani building asuka kuyo i30 meters. Basibethi after 0.5 second a small ball B is shot vertically upward. Lo after lo usho ukuthini uball B naye babese bemphonsa phezulu. Shuthi ke isikhathi esihambile lo shuthi bafika baphonsa lo balenda ukuthi kuphele bani u0.5 second wathi sephele 0.5 second bakhanike bephonsa uball B. Into esho njalo okusho ukuthini mongayibuka ngelenyiso okusho ukuthi lo mangabe if bobabili bazohamba bafike kuleli point leli uC no B bazofika kuleli point. Shuthi isikhathi esihambo yilo uma ukuthi u10 seconds izofika la. Shuthi sanje uB singakanani si10 second. Mase ukhipha siphi isikhathi lesengasihambanga ukuze bezofika la. Muqhathanisa isikhathi zabo uzobani kuzoba ilo 10 second minus mo 10 second omunye minus ubani u0.5 second ngoba yena akawuhambanga ngithi. Ileyo nto esho njalo. If only uba compare ukuthi bazofika kwe point elifanayo. Lana sebethi ke shuthi nangu ball B bamphonsile ngespeed esingakanani esu40 meters per second ngoba besivezelile in order to hit udisc C. Shuthi bebemphonsela ukuthi ukuthini ayoshaya udisc C. Sebesitshela ukuthi lapho kusho ukuthi egcineni lamabhola ezoshayisana ngoba bethi to hit udisc C. Yona into siyaziyo leyo ke. Shuthi lento ngichaza iya apply masiqhathanisa izikhathi zabo. If bashayisana la esebuyile lo weza ngapha then shuthi isikhathi sokuqhatha isikhathi sala maku10 second kuzoba 10 second esalo sobani u10 second minus 0.5 second ngoba yena usuke ufika wathini wenza njani walinda. Shuthi lesikhathi lesakhe lo esiphelele yena akasihambanga sonke khona ngasihambanga sobani esu 0.5 second. Shuthi sakhe sokubani ball B so bani soba ilo 10 second bese ukhipha lesangasihambanga because besamile esahamba lo then engakasuki shuthi kahle kahle ball B. Sebethi ignore ama effects of air resistance. Shuthi ivumelekile ukusebenzisa ama formula ke vertical projectile motions la kule question. Base bethi explain the term projectile. More explain it projectile uthi is an object moving, is not a motion, is an object moving under influence of gravitational force only. Shuthi suki object suke sibheke object esuke ihamba lapho khona kusuke gravitational force kuyona kuphela only yabona only lo ufune abe khona kwe definition yakho. Sebethi ke u3.2 njengamanje calculator isikhathi esithathe udisc C ukuze reach maximum height. The time taken by disc C ukuze reach maximum height. Angithi bathe maximum height since la maximum height yakhe izoyiqala from point la esuke khona then up to a point la ifika ejike khona ke. Then sifuna isikhathi ke ukuze reach maximum height. Shuthi mawukuthi ujika la isikhathi esomthatha ukusuka la ezela bafuna sona leso sikhathi lesi esuyihamba ezofika la. Uthatha isikhathi singanani ke then shuthi sinezinto efuneka sibe nazo initial part ne final part izinto esuke zikhona. Then shuthi yini ke into esifunayo change in time. Sicinga formula ngalezi zinto lezi sibhala la ezofitha in zonke lezi zinto. Shuthi uV initially if usithatha upward as positive shuthi upward as positive then downward as negative. Since sidila ngama vectors mele indicate direction. Initial velocity biya kuphi upward shuthi izobani positive okubani 15 meters per second. Acceleration then i-act kanjani always external even if it's a object lapha isuke ihlezi idonsela phansi
ingakho ispeed sawo sincipha ihluke isuke shuthi inesifo ine-kind force edonsela phansi object emove emoyeni. Then yona ngoba i-acta downward always izohlezi negative ngoba si-choose negative as downward per second squared kanje. Yini-ke enye ekhona ngithi bathe from to reach maximum height, siyazi ukuthi maximum height ezijika izofike ime then mase ibuyele iye phansi. Shuthi maximum height i-final part yakhona siyaziyo yini i-velocity cause izoma shuthi i-velocity yakhona isuke ubani u-0 since isuke imile isuke ingena velocity isuke imile. Then sesibheka ukuthi ngale information ngesikwazi ucalculate isikhathi usuzobheka ikhona iformula esiv final is equal to v initially multiply by acceleration multiply by i-time. Kusho ukuthi iformula esingasebenzisa yile cause bafuna isikhathi. I-final part ubani u-0, i-initial part sibenzisa from i-point leli esuka khona up to i-maximum height ingakho sizothola isikhathi esi-between lama point omabili. Bese sithi v-initial wethu u-15 angithi si-indicate-ile la plus u-minus 9.8 then change in time then isikhathi sethu siba positive ngoba so-transpose 15 or si-transpose lo engapha emva lapho mase sidivide ngo-9.8 simsuse la sidivide ngayo iyona ndlela yokumsusa. Uzogcina usuthola-ke i-answer ethi 1.53 second. Yilesi-ke sithathe ubani u-disk C ukuze ayofika kuphi ku-maximum height. Isona sikhathi lesi esathiwe sithathe isikhathi esingaka ukuthi yenze yonke leyo nto leyo ihambe emoyeni afike ku-maximum height yakhe. Siqhubekele phambili-ke bekuyona answer yethu ebidingeka la. Sebethi calculate i-maximum height above the ground reached by u-disk C. Sicalculate ini i-maximum height above the ground reachwe u-disk C. Nangu u-disk C thina basitshele ngani naye ground la ikhona sifuna thina i-maximum height from above the ground shuthi siyikala from kuphi from la up to la ijike khona sikala from la up to la ijike khona sikala from la up to la ijike khona. Into ozoyibona-ke ukuthini since sidila nge-height shuthi sinayiphi height njengamanje sinale height le. Mawubheka-ke shuthi i-height esishoda ngayiphi ukusuka la up to la ijike khona i-maximum height yabona i-maximum height yakhona-ke le from esuka la shuthi iyona height yethu esiyidingayo ukuze sithole i-maximum height yonke siphelele shuthi uzobani u-30 meters plus le height ehambe le ayikhavarishile i-maximum height yakhe lana. Then shuthi izothini-ke i-maximum height sadila ngayo futhi le part shuthi i-height esicalculator eyakule part. Nazi izinto zakuleyo part angithi shuthi iformula esidingayo ilethini eno change in y. Mase lezi zinto lezi ziba khona vele nesikhathi sisinaso-ke sizobheka ukuthi nayo iformula ethi since thina sidinga ubani u-change in y v final squared nale iyasebenza nale formula iyasebenza nale enye futhi ingasebenza le no change in time. Thina sidinga u-change in y from la up to i-maximum height yakhe. If sithatha from la esuke khona la final velocity suke ku-0 angithi since maximum height initially suke ngo-15 meters per second. Then acceleration isafana so-9.8 change in y then usuthola i-height engangobani-ke usuzotranspose u-15 aye ngalena then udivide ngalo asuke khona kuzosala u-change in y yedwa. Uzosikhiphela u-11.448 if it's a round off to 2 decimal places. 11.48 meters from la up to i-maximum height yakhe la. Bona bathi i-maximum height from kuphi-ke from i-ground shuthi kuzosuka la kuze kuyofika laphana okusho ukuthi sizohlanganisa u-30 nale height lapho ukuze kutholakale i-maximum height from i-ground up to vele-ke la ejika khona. Shuthi-ke i-maximum height yethu izobobani
u-30 ovele sinikeziwe plus ubani 11.48 okuzosinikeza lokho okuzosinikeza bani 30 plus u10 or 30 plus 11 kuwubani ku41. Then mase uthi since ama-decimal o0 ngale shuthi izoba u0 plus u48 uzosinikeza u.48 if u-add-a ama-decimal ngale. Kukanje iyona maximum height ke lena above the ground yabo ba-indicate above the ground yabo. Yeah, kusho lokhu-ke. Then sesindlulela ku-question yokugcina-ke kule video. Sibheke ukuthi bafunani. Bathi lana-ke calculate the time taken from the moment that disk C was drawn upward until ball B hits disk C. Calculate i-time. Sifuna isikhathi kusukela kuphi. Bathi from the moment bedraw bani disk C up to yiphi iphathi. Shoot initial party ila bemsusa khona bemphonsa isikhathi esihambile sisiqala la ukusibala up to yiphi point up to i-point lapho khona sebeshayisana nobani no disk B. Shoot isikhathi basifunayo isikhathi asithathe lo ubani udisk C ukuze ayoshayisana nobani no ball B. Iyona nto abayifunayo leyo. Then if ungayizwa kahle unga-rewinda i-video then uyilalele futhi. Then shoot isikhathi basifunayo isikhathi lapho khona bezoshayisana sona singakanani leso sikhathi esibathathele ukuze bashayisane. I-6 marks ke le question. Shuthi ke into esizoyibheka ke senze sidila ngama-object awu2 if sebeshayisana basuke sebebabili. Iyona ke into esenza ukuthi sibone ukuthi sidila ngama-objects amabili. Usuyabheka ukuthi initial usuke unani. Ako check bani udisk C initial usuke unani. Usuke unani 15. Ongethi bathe from la bemphonsa i-velocity yakhe meters per second minus 1. Acceleration yakhe always ihlezi -9.8. Noma kuyiphi point la emoyeni isuke kanje. Mase sichecka in badinga ini isikhathi change in bani change in y and abadingi lo badinga ubani u-change in time. Naye mele sibe khona la ku-data yethu. Sitheni isikhathi esisuka la if usuke la kwamthatha bani u10 second kuyofika la u-change in time esithi ubani senza sithi ubani u-t bafuna sona vele leso sikhathi sithi ubani u-t because vele siyasidinga sikwazi ukuthi sithi hayi anoni siyayeqa lelo khunjana le part le variable. Then mase kuthini ke sima kanje iloko esinako kule question. Mase sibheka ukuthini ke asinayo yini height kwi-final part. Kwi-final part basuke sibe la if behlanganela labo ababili i-height yabo ke mele siyitheke kwi-part eyodwa shuthi sizotheka if sitheka i-ground as reference or i-building as reference. Kusho ukuthini i-height yabo soyiqala ngokuthini. So ikala from i-ground up to this point or from la up to this point. Okulula ukuthini ukuthi sikale from la up to this point. Yiko ke lokho kuzosenza ukuthi sibone ukuthi if sebela i-height from the ground if uyithatha from the ground i-height yabo sokubani height yakhe i-height yabo isuke sifana isuke from la up to la isuke sifana i-height yabo. Okusho ukuthini kusho ukuthi i-height kabani ka-disk C ezila emoyeni asilokhu nje siyibala from la up to this point. Ukusho ukuthi ke u-change in y ukhona u-change in y nje kanje change in y. Then sizelana kubani u-ball B uvi initially usuke ngobani nangu naye suke ngobani ngo-40 meters. Then bese kuthi acceleration yakhe naye futhi ikanje. Mase kuthini ke enye ke into u-change in time wakhe. U-change in time mangithi bathe from the moment udisk C bemphonsa kusho ukuthini nesikhathi kumele sihambiselaneke naso kumele sihambiselane from the moment bemphonsa. Kusho ukuthini isikhathi sakhe sithe lo if hamba u10 second ezofika la lona ngithi bathi bamphonse after 0.5 second kusho 0.5 second akasamhambanga yena. Ukusho ukuthini isikhathi sakhe kuzoba isikhathi salona isihambe emoyeni beze bezofika endaweni eyodwa
kodwa isakhe sizobe sesino-minus lesikhathi angasihambanga. Kushuthi isakhe isikhathi kuzobe sekubani seku-T walo wabholo C minus lesikhathi yena angasihambanga cause besamile. So uyasikhipha u-0.5 minus u-0.5 since ubaqhathanisa ukuthi bayofika kuphi kwi-point elilodwa. Awukwazi ukuqhathanisa ngethi izinto zingafika endaweni eyodwa because zofana nokuthi la i-aerobic ihamba i-distance and ingako siyenza ibe kanje. Bese sibheka ubani u-change in y bayafana ko-change in y. U-change in y uyafana no-change in y wangapha because if take ubani as a reference as ulokhu njani as i-ground. Okusho ukuthini-ke masibheka i-change in y yala kuzoba u-change in y for u-disk C. Okay, ake sithi if ku-change in y angithi kusuke kuyi-change shuthi i-height finally yethu. Okay, ake senze nje just for u-disk C and disk B. U-disk B yena vele kusimple. Ake sithi i-height ayihambile kusuka la izofika la ubani u-D. Ake sithi u-D if usithatha i-ground as a reference for i-height shuthi i-height ayihambile from la kusuka la. Ake sithi ubani iwu-D. Okay, or like ngiye kanje like okay ngiyenze kanje kube like u-change in y lesiye kanje because asiyazi. Then mase siza la ekabani okay siyenze sithi hayi ibo sithi u-D hambe ngithi like u-change in y kanje change in y then eyalo i-height eka-disk C since lento ikhuluma ngani nge-final minus initial. Okusho ukuthini-ke iyiphi i-final yakhe i-final yakhe bazobe sebelingane ewu-change in y kanje yilela change in y height final. Then height initial yakhe kusuke kubani usuke ngaphezulu kwa-B ngo-30 meters shuthi yona initial yakhe since siqala from la up to this point shuthi initial yakhe kusuke kubani change in y final kusuke kubani u-change in y finally minus initially ukubani isuke iwu-30 meters initially 30 ila ikanje. Then emva kwalana kusubheka i-equation izofisa in lezi zinto lezi ukuze uthole isikhathi. Mawubheka-ke iyiphi iformula vele angithi kukhulunywa ngesikhathi lapha ikhona yini iformula esivele ikuvumele ukuthi wenze njani usubstitute zonke lezi zinto uthole isikhathi. Mawubheka ayikho iformula ezokufaka isikhathi nalama value wo-2 bese uyayithola ini isikhathi because if ubheka iformula lezi zinto lezi ilena iformula ile kodwa ku-final velocity asinayo. Okusho ukuthini? Kusho ukuthini lapho ngaleso sikhathi leso kusho ukuthi sezoba i-unknown. Kusho ukuthini asebenza iformula nazo zonke lezi zinto lezi-ke because liyana ivuma seyithi iformula change because siyazi lo change in y uyafana lo change in y if usebethintene la uyafana no-change in y wabo. Then okusho ukuthi change in y nayo iformula no-change in y no-time nalo konke kukhona. Ngapha ithi nakhona okay siqale ngalo then u-change in y wakhe usuke sihambe bani u-change in y wakhe usuke kubani shuthi ubani khona balana u-change in y minus 30 yona lo change in y yakhe displacement yakhe leso bese ingaka. Then mase sithini-ke is equal to initial yakhe u-15 isikhathi sakhe ubani u-T plus 1/2 usuka substitute la konke kukhona. Then isikhaleni sathi substitute change in time u-T sithe u-T bani squared kanje shuthi equation yethu le masiqhubeka sithola bani if si-transpose u-30 izoba u-change in y is equal to 30 plus u-15 T minus
u-4.9 t squared. If multiply la kuzoba ubani u-negative, since u-positive and negative. Okusho ukuthini lana sisakwazi ukuqhubeka y because sine-change in y unknown nobani no-t bangama-unknown. Futhi la singasho sithi sinobani sino-equation 1 wethu. Siyacaca lento ukuthi sizokhanda bani, shuthi lento isiyacaca ukuthi vele bekuzodinga ama-equation 2 cause if siqala from a point before the part le ngisho bekunani besino-change in time eyi-unknown esimdingayo. Then into ebese siyidinga cause beyingekho ifomula ezivumelayo, kumele sithole enye i-unknown ezoba yi-unknown ngapha nangapha i-unknown, kodwa lawo ma-unknown abe njani, abe equal in terms zokuthi sikwazi ukuthi senze njani, siwalokhu nje siwa-substitute ngapha nangapha, okuwukuthi u-change in y vele befana. Yingakho sikhethe ukuthi simfake, then sizokwazi ukufaka ifomula enayo la. Emva lapho-ke sekuzoba simple because sesikwazi ukuthi siwenze njani, siwa-equate ama-equation wethu because omabili aqala ngobani, change in y. Sesisenza for ulokhu njani, u-b manje, u-ball b naye simenza ngale formula. Sisesubstitute u-change in y wakho, u-change in y angithi kanje, u-change in y okuyi-distance le kusuka la from la. Sina sifuna isikhathi njalo yizo ngoba okay iye kanje, then i-velocity yakhe iwu-40, then isikhathi sakhe siwubani-ke, siwu-t minus 0.5 ukuze ezofika la kuleli point ebeshayisana khona, t minus 0.5 plus isa-substitute loku t minus 0.5 all squared. Lana nge-equation yethu esibili-ke le sesingenza njani, siyi-expand fully kube ubani u-40 multiplied by t, lana kube ubani 40 multiplied by u-half kube ubani u-20 la, bese la sibe ubani u-minus 4.9 usebenzisa i-calculator yakho la. Lana sibe nobani if si-expanda since lento iphindeke kabili, shuthi ukuthi squared minus ubani minus u-t plus 0.5 squared u-got 1/4 ukuthi u-0.5 multiplied by u-0.5 0.25 iba kanje if usi-expanda, then siqhubeke futhi cause ayikaka-expandeki fully, 40 t minus 20 minus, then emva la sesenza njani, sesiya-multiplya in la kuma-brackets 4.9 t squared, abuye size la kube ubani, kube u-positive since amasayini aseyafana, kube u-4.9 t bese kuba ubani, since amasayini awasafani khona negative ukuzoba iyona dominator, kube u-minus bani, minus 1.225. Iqhubeke-ke futhi le equation ngoba isinani manje, isinama-like terms manje, isinama-like term nama-like terms wethu, then emva lana sesiya-conclude sesithi equation 2 cause ayisasolveki ukuya phambili, oku-40 t. Lana-ke if si-add la kuzophuma bani, uzophuma la since u-minus and minus, then uzophuma bani, u-minus futhi 21.225 minus ubani, kuningi kufanayo la, okunye-ke bese okay just lo ukuthi simkhansele naye enyangithi ilokhu njani, nawo amanye ama-like term bese singasawabonanga, shuthi lo akaphume lo, somreplacer sebe-add-en size kulo bani minus 4.9 t squared, bese khani-ke siba-add lapho
u-40 plus u-4.9, 40 plus u-4, then zoba bani u-44.9 t. Sesingasho sithi sino equation 2. Sesimtholile ku-equation 2 wethu. Okusho ukuthini? U-change in y vele imuphi lo change in y? U-change in y final lo. Lana ingane singamsebenzisanga u-initial. Initial siyazi ukuthi usuke ewu-0, suke u-0 u-initially. Then final suke ubani? Because mawubheka la change in y is equal to bani? Final change in y okuyilo esuke seyila lo. Sithethe lo as a reference. Lana u-change in y wakhe ku-ball B. Initial suke ubani? Should change in y finally minus change in y bani? Initial okubani suke sewu-0 because suke samela. Yona into esho njalo ingakho sino change in y kuphela. Lo change in y kuyafana. Okusho ukuthini? Ungakwazi uku-equator equation 1 and equation 2. Mase uthi should suya-equator because vele yalingana lawo ukuze uthole bani u-t. Kuzoba u-30 plus u-15t minus 4.9 t squared. U-equation 1 lo sim-equate no-equation 2. Sesiwa-equate-ile kama-equation wethu nangulo, nangulo, nangulo. Emva lana uzonothisa ukuthi le number nale number le since benama-signs afanayo, uma umtranspose la uzoba positive okwenza ukuthi since be-equal in-magnitude kuzokwenza ukuthi sibe no-0 if sumtranspose. Kusho ukuthi le part le kahle kahle ayikho because vele so-transpose ekugcineni. Okusho ukuthini-ke njengamanje sino-50t no-30. Lo 15 kumele aye ngale yini? Ngoba mncane akahambe ngale nakhe, mncane kuno-44.9. Futhi uma eya ngale nakhe uzoba u-15. Uma efika la uzoba u-15 okuzosikhiphela bani? U-29.9 if somsubtract kule number le t cause o-t bobabili. Then mase kwenzakalani? Ngapha kusele bani? U-30. Kusele u-30 ngapha. But lo ngoba uyinumber esehleli nalapha sehleli nalo, sehleli nalo ono-t should naye kumele ayiqeke ku-30. Uma eseqa uzoba kanjani? Positive plus 21.225. Emva la usuthola u-t ngokuthini? Ngokuthi ususe lo ngamdingi eduze kwa-t because odinga u-29.9 futhi ungadivide ngaye ukuze uthole isikhathi sakho-ke. Iyona t wakho lo. Isikhathi sanje obani? Udisk bani? Udisk C. Shothi uzothini? 30 plus 21.225 over 29.9. Uthole isikhathi esu-1.71 seconds. Isona sikhathi sanje obani? Udisk C up to le point, up to i-point lapho khona sebe njani ama-height wabo senjani eselingane ngakho kulo equal lo. Ingakho sinesho ukuthi yiso lesikhathi because la bese siwa-equate ama-equation la kufana nama-graphs angithi because ino-x and y okuyilo variable suke khona-ke. Kuba kanje isona sikhathi esithathe u-ball C ukuze ayofika lapha kuleya point. Iyona question bidinga lokho.